بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة لغوي معنى دعاء. صلاة معنى الله أنني بسفر همنا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. معنى أدي كلافون إبامي هنا دعاء قد باشه أهني هما كشورو كلافون دعاء أورنا هنگا مجمع مقابة دم فه الصلاة الشرعي معنى كي خاصنيتك خاص أمرتك دلون كي خاص بستك ما تبنا جنبا تكبير فشي سلام نمه ألوكمه إبهي نمادو نمادكي هريها ألوكمه أصل أدي الله عدا كربه كيمن تريك مقاساس أدي فافة فهوه زريعه أدي نباكنت منا كده أدنى إسلام دينك نمادو مقام එවස් අලුකමක දේෆා අනුව මකාම ඉස්ලාම් දීනුග නමාද දේෆාවේ පහ නමාදකි ඒග zari'ain දීන් ගයමෝන දීනුග තබු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවෆාවේ රඅසුල් අම්රිල් ඉස්ලාම් وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. معنی دينوغا أسلكي إسلام كمه إبهي بولبا كيامانغا تمه أد دينوغا تبكي نماده أد دينوغا كوري بوتكي اللهوغا مغوغا جهاد كورمه بمتيغا نبيا صلى الله عليه وسلم هنونيكو جبريل غفار مدور كوربا نماد فرض كورمغا بدلوغا اللهوغا دروبارا إكاليفان كندو مفهوغا نماد فرض وجكا مقخبر දෙවමග හික්මතකි කොබාත එයින් අංගදෙනි අල්ලාහ් තාලාගේ හස්රතුගේ නමාද දෙයිෆාවා කදර් නමාද ලිබිගම් වා ශරෆ් නමාදුගේ මුහිම්මකම ඒගේ මක්කම් ඉස්ලාම් දීනුගේ ශරූපුරගම් වා අලුකන්තක බලාර් එදීන් නමාද දෙයිෆාවා අහම්මියතකම් එහෙන් හුරිහා අලුකමක දෙයිෆාවා අහම්මියතකම බරබඩු රෂුගේ ගෑම් වහුන්න මීහා නමාද කුරන් ජෙහ ෆදෙන් තතුරුවරියවස් නමාද කුරන් ජෙහෙ ගදව හුන්න මීහා බලිව ඔන්න මීහා වස් නමාද කුරන් ජෙහෙ කොළං හුන්න නුකුළුදිගම් වා මීහා ඉෂීන් දේදිගම් වස් නමාද කුරන් ජෙහෙ ඉෂීන් දේනම නුකුළුදිගම් වා මීහා ඔෂෝවගෙන් නමාද කුරන් ජෙහෙ අදි කියත්තා එම්මෙ නුරක්ක තෙරි වගුතුකමගවා හගුරාමග වගුතුගා වස් නමාද දූකොල්ලුම් හුද්ද වෙගනන්නුව كيريت قرآنك آياتك بريكمك ويس نمادك مقاما نمادك أهميتك ورا سافك بايا بكنده بايفار الله ذكر فلتك قولين نمادك وحك إسفاوه ما الله وحي كروافاوه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ಅನ್ಕಬೂತ್ ಸೂರತ್ಗೆ 41 ಆಯತಿಗೆ ಮಾಣೈ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ನಮಾದ್ ಫಾಹಿಶ್ ಕಂತಕ ಮುಂಕರಂತಕು ಇನ್ಸಾನ ಮಣಕೊದ್ದೆ ಅದೇಮ ಬಡುವೆಗಂ ವಾಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಜಿಕ್ರುಕಂ ಕಶವರೆ ಅದಿವೆಸ್ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವಾಫವೆ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. طه سورة سادة آياتك معنى أي تيمان الله هدم كرمتك نمادو قائم كراشه أدي بايفار زكاة قوليجن نمادوك وحكا يسرابه ما ين الله وحي كربافه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بقرة سورة ساتيك ديها وانا آياتك معنى التيابا ميهون نماد قائم كراشه أدي زكاة ديشه أدي بأفهر
ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಗುಳಿಗೆನ್ ನಮಾದುಗ ವಾಹಕ ಐಸ್ವಾವೆ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವಾಫಾವೆ ವಸ್ತഈನು ಬಿಸ್ಸಬ್ರಿ ವಸ್ಸಲಾಹ್ ಬಕರಾ ಸೂರತುಗೆ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಫನ ಆಯದುಗ ಮಾನಯಿ ಅದಿ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ನಮಾದುನ್ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ಮದದಂ ಎದೇಶೆ ಅದಿ ಬೈಫಹರು ಗುರುಬಾಣಿಯ ಗುಳಿಗೆನ್ ನಮಾದುಗ ವಾಹಕ ಐಸ್ವಾವೆ man Allah wahyi kurawafawe Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Annam suratuge satayaka fastalas devan ayatuge manai kaleg faunu vidalu washe hama kasharun timan kaleg faunuge namada ತಿಮಂ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ಗುರುಬಾಣಿಯ ತಿಮಂ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ದಿರು ಹುರುಮ ಮರುವುಂ ವಣಿ ಆಲಂ ತಗುಗೆ ವೆರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಶೆ ಎಹಂಕಮು ಮಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಈಮವು ಫಹುಗ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಂದೆನ್ ಜೆ ಅಳುಕಮಕಿ ನಮಾದುಕಂ ಎವ್ವೆ ಶಕ್ಕನ್ನೆ ಅಳುಗಡುಗೆ ದುಆಯಕಿ ಅಳಮೆನ್ನಿ ನಮಾದು ಏಗೆ ವಗುತುಗೆ ಗಾಯಂ ಕುರ ಬೈಕಮುಗ ಲೆವ್ವು ಆಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು